Nana, apay, asino si pinagsasawan niyo itay diti parangan niyo? Nagpiksa ti boses niyo. Mga gaging kay jay kalsada. Dagitaman ka aruba ang mga alalatan iti bunga kan bulong ti marunggay. Di da pa'y mutamong ay pakada. Baybayan niyo latta ka din. Di yung malapagan ano dagita. Mayat kiti atap no may ranod mo dagiti ka aruba iti bunga na. Di yung ka di iparparit. Iti kasta di da kay matparita no da kayon tumot at da masapul na kadakwada. Papaadwak nga rod ti bunga na. No kayat da akat gatangan da. Agruam damot nga karadawat. Matangkanan laang ti bunga da iti puon na. Sayang lang no matangkanan da. Ay na dayta ka manen dyan na kundi sermon ka manen kanyak. Mapankakit din iti papanam. Tani, ado pa'y ti dalusak di tao nagtibalay. No jak pa'y nangag tay taul ti aso. Jak pa'y kumamaamuan nga dagaya man mangal alay ti bunga ti mulak amarunggay. Aywan, inyagan kayon iti pangaldawan nyo tando ti linutok itay. Ay apag iso nga raw, tadyak pa'y masango ti agluto. Nay, naggapwam dyan balasang ko. Di mawasak man di tabalay ni nanang nanaloleng. Umanungat manen. Ay na, ni Ramil tumot di takaruba. Amo na lang arudan nga iparit ni nanang mo dagita bungat marunggay na. Pinatuloy na pailaang tinangala. Sapay nagdakkel tay nga at tinukol na. Anya ngay, nakangaglakag nga rodan ka ni nanang mau. Ay, adda nga imimot ni nanang ko, nana. Isapas pasensyaan yun. Naimbag ko mga rod, ano makan na amin na bunga timula na. Ngamsaan mo nga rod. Nakababain pa ikit din tikas di nga ugali ti inak, nana. Sumana mangag amin ti karuba. Ay, ni, agmay-may saka yun sa manan ita, nana. Pimanaw manan dyan, akyo? Wana bala siyang kaw, nagpasyudad manan. Tanay, adda trabaho na. Kan masikog ni bakit na. Awan kadwa na. Alakit, anusan nyo manan at agmay-may sa nana. Wana bala siyang kaw, nairwamak matke din. Hey! Tumanaul kamot nga aso nga. Anya tataulam di taya. Apo, mabaling kang damag apo. Nay, apay, asino kayaw? Siyak ni Raul, nana. Agdamag kami kumalang na damuyo ang mabalin na maabangan. Uray italang arabi. Nadadaulan kami ngamin itilugan kat adayo pa'y tinaggapuan mi. Ay, awan amok ang maabangan ditoy. Anya nga iti amok, numang limlimo kayo laang wano anya. Ay, saan kami akas tanana? Kas makita yun mo, kadwak pa ito ubing ko. Agdamag kayo laangan iti sabali. Awan ti amok iti dayta. Alangarod nana, kaya't agyamanak. Nakadkadlaw mo't amang limlimo dagita. Amang nubaro ang modos dagiti akyat bahay. Madlaw nga da mabalinda. Ngam dito'y pa'y mo't tinapili da apagdamagan iti maabangan. Manulaang mo't ti pamasay no kaya't dati agbiro kay jay sentro. Ang sa bagay, sumipngutan. Man tilugan nga agpasentro itan nga oras. Mala, umunag kayo pa'y barok. Ay, sapay ilaylayat naman ang titudo ang napigsa. Ay na, awanan natin maluganan yun no kastoy nga oras sa mapan ijay sintro. Ijay nga mintayan ti ado ang maabangan. Kasta ka din, ana. Ay, kasalungatan. Akit umyan kayo pala dito'y balay Uray katagmay may saak mo't dito'y. Taadda ijay syudad yan ako. Angam na anusan nyo ato'y nanumu balay may. Tabasit, kan saan na simentado ti diding na. Kano agtudo agtudtad. Iso atay tayaak ititimba no kwa. Ano, agyaman kami nana. Nagsayaat kayo. Di kayo madanagan. Saan kami anaarte? Pagyamanan mikit niya, tanda pakiturugan may nana. Ay na, masyanak ngamin di ta ubam nga ubeng. Madlaw na bannog iti biyahe. Mala, ayabam di asawam ijerwar. Sapay masikog sa. Kaslasan mo't ang matagtagaray. Saan kami na makaawat iti Iloko nana? Tagalog diyan muna. Ay, kastaya.
Mala, pastrakam nga rodan. Kat ipagpabalayo latan. Paspasin siya kayon Agyaman kami na. Sana bali, tano matarimaan tayo lugar me. Pumanaw kami matlaang. Andan samat sa nga ili ni Nana Luleng, nanang. Nalabasa kitay. Jak mo may rupaan no sino dagi chay. Nakitak mo't laang itay agwalwalisak di ta arubayan. Iso dagita katay na isarong ditoy at taga-adayo a lugar. Nadadaulan na kano'y tilugan. Kat ijay pa'y kabang-ibang nga ili ti papananda. Ay, kasta aya. Nanak ko. Nagturod nga rod day taloleng. Tadi tabalay na apinadagos dagijay. Kasanon ngay, numanagdakdakas gayam dagita. Nasing pangarod ni Nana Luleng. Ultimo po sa wano aso amay sarong nitabalay na kapakanan na. Kurang nalampunan na ida. Agpakalaing gayam. Kunamot lan bak nang mata kundi tulong. Angam kaslan nasing pamadagili sa nga ili na nanang. Nagisam damot itay lima basa kichay. Di tay laam mo no agin sisingpet dalaeng. Agyaman kami na ha. Uray sa anda kami akam kabagyan kat pinadagas na kami niti balayo. Awanan yaman na barok. Rumbang la tulungan dagitag kasapulan. Sana may sa tal daw kunada nga road. Nagsayat kayo na. Aywan, awatan nyo na ito Isupay nga inayon nyo apaggatang iti abastuyo. Ay, sanan barok. Di kay masingsingiran. Nagadupay tay grocery nga imbati yaw. Alan na, awatan nyo kuman. Di kaya babain. Intong sumaruno a sumarong karak tumarin. Kita no niya ti mabali na may tulong ko kada kayo. Tapno saan kayo nakakaasin o kas niya agtudo. Agtagtag gayam ti bubong yaw na. Ay, wun nga rod Mamin apul latak nga maikat mo lata. Kansa na balik damat timba maitaya. Narwa makaon. Mano matatawanan na kasto ti balay ko ngay. Alangaron na, saan kami ngagbayag? Agyaman kami manan, iti panang pasangbayo kada kami. Mala, awan anyaman na, barok. Di ka la nagpanpanunutan, Loleng. Nagpasangbay ka iti di mo kapkapin ano kan amam mo. Kasanon no pinagaramidan da ka iti dakas. Sapay agmay may saka di tabalay mo. Ay nanasing po danto pay. Kita man, awan da ka sa napasamak kanyak. Katimbag kumaano nagbayad da mo. Nagbayad da nga rod. Jak kumakayat nga awatan ngam ipilit damay. Nagadupay ti imbati da groceries. Manungay matinyawat na. Mayaten ano nang yawat iti limagasot. Madlaw ngamin ako ripot dagijay kat. Tamailasin ko ti kuripot kan saan. Nakababain nga rod nga awatan tay trismel ayaw-awa da ngam impilit damay. Trismel? Ay sus nagdakalan. Ay awan mapidot mo akas taagatan. Mabainak kumaamangawat ngam impilit damay. Ay nagsayaatan. Naggalantimot gayam dagichay. Ay sayang. Ijay balay ko matinakiturugan da. Adda ko matrismel ko. Apayan. Adda mo ti agsangput alanlandok kas kada simento di tasango ti balay ni Loleng. Nagawid nga tatay anak nang agtrab-trabaho ijay syudad. Kat nalagip na nga ipatarima ang tabalay ta. Kano ko na naabasit lati sweldo jay anak na. Kan adda pamilya jay anak na. Nagadupay ta anak na. Imposible. Nanang, umayak man. Ay, dyan na. Imbag ta imay ka. Umay ka kadi. Apay nanang. Sino nga tati nagpabunag iti materyales di tabalay da Loleng? Malagip yung jay nakiturog di tabalay da iday. Jay nga agasawa. Uwan. Isuda ka nung matigimatang kadagita. Anya? Nasingput gayam dagi at tao nanang. Kunayo pa'y nga akyat bahay da. Ngambak nang damagayam. May sagayam nga arkitek jay lalaki. Kan ado tinigusyo da.
Kunak anumang limlimo dalaeng, ngambak ng damagayam. Naggasat ni Nana Loling anya nanang. No amok laeng akat siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Ngam, anya ngay nga rod. Sana bale, tainton sumaruno amok ton. Ay, sayang at talaga. No siyak kumatinang pasangbay kadakwada. Di madama kuman ti pan nakatarimaan to'y balay ko. Ay, nagmayat matan, tinamay anda dito'y sigod abalay mo, Loleng. Basit lang, ngam nagpintas. Wen nga raud, isudalatan ti makakaamuan ng disenyo. Pagyamanak atasanan nga agtad-tad ti bubong ti balay may. Imbag ka pa'y, Loleng. Adda ng tulong kun ka. Ay, siyak kumamot. Ha? Ay, si kamot nga menti mo na ngay nasit ganda iday. Ngam pinapanaw mo mga min ida. Ngam kit day, saan ko paspasukatan tinaitulong ko kadakwada? Nga magpilit damo nga min namang patarimaan dito'y balay. Iso binaybay akon Tiamok akat manglimlimo dalaeng. Ngam saan mo't gayam? Pudno gayam dya ibagbagada niya. Ano tumulong ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Wen pudno launay day ta maritese. Nay, asino nga tati tataulan ti aso? Ay kita man itatawa. Asino dagita? Kabarbaro matarupa. Agasawa nga tadagita. Tumalang kiyaw damot. Kuminita da iti aglawlaw. Kaslalang ada ti baknang. Amangan no da ito'y matantiguндaway ko ang matulungan. Tiyam mo siguro ni Loleng. Iso lang tagsuswerte. Gundaway ko matita. Asit gakman ita. Anya ka di ti masapulyo, sir, ma'am. Naimbag nga oras mo kabsat. Siya gayam ni Don Mauricio. Ket isumat ti asawa ni Senyora Esperanza. Naimbag nga oras mo, kabsat. Kastamot ka na kayo. Doon kan senyora mo dagitoy. Ay na, iso dalakit din ti instrumento amang tulong kanyak. Bak nang kayam dagitoy. Sir, madam, apay anyat masapulyo, agbirbiro kayo kadi iti pagdagusan. Mabalin dito'y ayan ko, libre laeng. Agbirbiro kami nga ron iti pagdagusan may. Taray, namaliman kami. Di kampay nakadanon iti paparan may. Sapay maulawan to'y kadwak. Ay sus, sapay nagdakla na karnita kadwam, sir. Ang mga numahit stroke, nagpudot ngamin ti panawan. Santo pa'y la naka-face mask. Kasanungay ang makaangas no kasta. Talaga ang maulaw apay, papananyo ako nayo, sir. Agad adventure kami laeng. Kasta lang aminin ti liwliwame nga agasawa. Enjoyan may tinabat-bati pa'y atawain ti panagbiag may. Ay na, imbag man. Kahit kasanaw, mabalin mi ti makinagos ni tabalayaw, kapsat. Ay uwan, mabalin, basta da kayo. Ay na, marikrik na akon. Daytoy at talagang tisimang bay aswerte kanya. Mangan kayo pa'y inlutuan kayo itinaimas at araon. Ay na, nagsaya atang. Libre ti pagdagusan, libre pa ti makan. Urala bumbumsog ti buksit ko dito'y balay mo, kapsat. Ay, wan kabsat. Awan kaduam intoy. Agmay-may saka. Tanang asawan dagiti anak ko. Adda iti adayo dya may sa nga anak ko. Kat jemot may sa, inasawa mo lati taga dito.
Kastaya. Ngam saan da ngagnana dito, itadakat nga rod bukod da na balay. Nanay, nagadumot ti appliances mo. Una, ngam tidaduma saan mat amaus-usar, ngam brand new amin da kita. Kastaya. Malaa, ipagpabalay yung arudan. Da kayon ti makaam mo dita, taginanaak mutin. At damutin inroar ko abaro nga ulas, kan pungan nga usaran niyo. Aywan kapsat. Regalwan kay ti panyaw. Imported a panyaw. Naggapo ijay Amerika. Dahito yaw. Ne, nagpintasan ti disenyo na asabsabong. Nabanglo pa'y day tata kalablaba. Ang utam ka day. Aywan, nagbanglo. Thank you, Nalang aron, inkaginanan kapsat. Pasensyakan ta, nadisturbo ka. Ay, ayos lang. Sige, atan makaturturog ako na. Imbag ta nakita ka dito istorya na. Adan samot sa nga ili ni nanang mo. Ha? Sa nga ili? Sino nana? Jack amo kung nakano ka bagyan nyo dagi jay. Ni, awan mo't amo ka sa nga ili ni nanang. Nakidagos dan samot iji balay ni nanang mo. At dapay pick up alugan na simbang put idi parbangon. Jack ngamin makaturugan no alas 3 ti parbangon. Kat nakita kajay pick up alugan na napan ijay. Ha? Kastaya? Idi kwan na iturog kumanan. Kat idi nagringak. Awam matan tay lugan na nakaparaday di paraangan ni nanang mau. Anya? Nagawid siguro na dagijay siya nga ili na. Sinukon siguro day di alugan ida. Ay, sige, dumawasak man di tabalay ni nanang nana. Damagak man asino dagijay asa nga ili na. Nanang! Nang! Ay, aldaw mo't gaya man. Ay, naladawak anakaring. Nanang, ayan nyo! Umay kayo Ay, kaririin ko dyan Apay ay, bumangonak man laang Aywan, dagitay bisitak nga tangay. Nakariing dangatan. Nanang! Nangipanan nyo ka dagiti appliances yun dito balay yung Nangikabilan nyo dyan nagina-avase yun. Kantay dakla TV yun. Nangipanan nyo. Ne, ayan dan ngay. Diyak mo't kinot ko ti dagitay. Ayan dagitay bisitak. Nakitam. Bisita? Awa mo nasang putak dito balay yun. Anya? Awan mo't tandagitay bagda dito Ay, Don Mauricio! Senyora Esperanza! Ayan nyo! No kasta? Anda sa nga ili yun, nanang? Wan, kat pinaturog ko ida dito'y balay. Tawan ka no pagturugan da. Di magas dalaang idikalman dito'y balay. Anya? Nagpaturog kayo iti saan yung amam mo? Wan talanga damot tibak nang. Anyat amok ngay, no iso damot ti makatulong kanyak. Kat papintasan damot to'y balay ko. No subalitan dati intulong ko kadakwada. Anya? Ngamne, awan damutan. Kan, basta awak. Italaan naladawak anak kariing. For the first time anak ka Ala, amangan mo't no daim paangot da kada kayo. Iso na mas titurog yo. Anya, ay, kastanga-tanga agpaisaw. Ne, ayan tay imparabaw ko arilok di ta istante ngay. Ay awan mo taan. Ay sus, natakawan kayo na samot to, nanang. Sapay nagngina, Jay Relo. Tainted ni kasinsin ko day Jay from abroad. Agbalor ka no iti 15,000 pesos day Jay. Ay sus, ay, sige, likmutan tayo ti balayo. Kitaan tayo no anya pa dagiti mapukpukaw. Tayin tayo report iti barangay. Ay nahaawan mo't nga agpaiso tay nangina a flower base kon. Sapay kunak nga ipatawid ko kan kaday Jay.
Pakalaglagi pakday jay iti panagabrod ko iti. Kan dagitay impausar ko akabarbaro nga ulas kan pungan. Awan moten. Ay nagninamot laang dagitay. Saan asinsinan nga ulas anak ko. Ay, kat inalada siguro amin na napakairanudan da. Ala, kitaan nyo kit dinuan niya pa'y ti dadumaan na pukaw. Taintay ag-report iti barangay. Dagitay branded a plat-plato kan tasta sa kaskadabaso. Awan mo't dito yan ako. Ala, inakukos dan sa amin na nakagawaan yun. Pati dagitay blender, rice cooker, kan juicer ang nagdadakkel. Awan mo't aminan. Nagngingi na dagijay, tadi kalidad ti brand na dagijay. Ay sus, nag-aramid kayo nanang. Nagpaturog kayo ngamin dito balayo iti saan yung nga maam mo. Kanay baga ni Nana Loleng kanyak nga da kano nakita na pick up nga imay dito balay. Apay di yun narik na aya? Nay, tiyak mo't narik na anak ko. Ay, talaga siguro nga ron nga da impaangot da kada kayo. Iso na imas ti turog yo. Mas daawak nga rood tanarida makmet. Basit la karasakas no kwa kat makariing nga katagos. O sige, intay nga ron ag-reportan nanang. Maritisay, nadamag ko tinapasamakan ka. Amo ka, kat katawa am tiliklikod Loleng. Ay, saan mo tama, Ray? Masya nakitikang ka, ha? Amo ka. Gunggunam, kung kunam kanyak itinaknakam mo. Ha? Agam, adan tulat tamot atay nasingpot ang mapasangbay ko ijay balay ko. Nay, apay di ka pala nadidigra. Ada pala panggap mo nga umawat iti bisita saan mo nga mamaw. Sanak ang mapukawan itinamnama. Adan tulat tadumteng anasingpot amak nang amasa nga ilik. Kat patsyak amatulungan daktumot. Naimbag nga orasyon, Nana. Sa dino ka diti balay ti agnagan iti Loleng pilaryo. Agrupro pamit abak nang daytoy. Di alas, kan nagpintas ti bag na. Nagdadakkel taritos na. Kan uray ti kwintas na. Balitok samot. Nana. Apay ni Loleng, madam. Adda ngamin papaitad na tulong kan kwa na. 200,000 pesos. Kat nalipatak mo di balayin. Imayak idin ngam nalipatak kon. Ay ikwa. Ay nabak nangan ni Loleng, ma'am. Iso adi yun ikan ititulong. Siya klaangan tan kita umato'y balay ko Saan na presentable? Naisam ka ma'am. Kinapudno na. Mansyon ti balay ni Loleng. Agpinpensyon. Ado pa'y katilukan na. Nalawa ti dagana. Kas na aya. Alala, sumrek ka ma'am. Dito'y unag ti pagsaritaan ta. Siya kung ti pangtedam ititulungan niya. Mga anak man nga rod. Adda makan, Nana. Ay, adda mabiit lang taigawan ka. Itay pa'y laamang manganday to'y. Hindi mo lamalmalpasan. Hinibos nan tilinutok nga adobot karne. Ma'am. Anya nga oras ka malpas amangan. Inton bigatan, Ayan nga'y tay kunam nga itulong mo kanyak akwarta, ma'am. Dagitoy man, De, resibo mo dagita, ma'am. Lamutam amin dagita korta. Impamulmul mo mo't kanyak dagiti resibon. Apayan. May kabakit. Ay, di na bakalan pangas. Ay, agyamanak. Naisublin ije mental day jaka nakak. No kasta, kanakam day chay Loleng. Wen, ada pangurangan na. Numabsog day jay, umuyong. Agkabil,
Mas daawak nga ron tayo may dito'y lugar tayo. Apay nga muna dito ingay. Umay da nga min ide nga mapagbiit dalaan no umay da iti inana. Kimaro ti kasasaad na. Iso nga impanday jay mental. Ngam nakalibas ka no, iso nga imay ditaw eh. Anya, dandaninak pinatay day di akanakam. Kunakla no agpay so abak nang agbalamag kayam. Manang! Biyana! Aw, Katuwa na! Mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. ay wala nakaw. Adaw di tati mabalin nga arkilaan. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabali na yamat nga awan. Sige nga ron tagsaga na akon. Ag-impake ako, nanang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagays. Wain manong atawr. Ang kaslakunad na asaan nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko day tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o ngam ti panagina na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anakaw. Oray sanad nga agsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kasta ka bagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka bagays. Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan Hilaria. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anakaw. Ay na, kailiw na kauna yun anakaw. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsir. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayang ti kadwa yung ay may si mabat na nang. Uwe, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka naw dito'y Manila. Ay, ira ka pimampay lang to rin daw ti Van. Anya kayong matan nga. Api nga nag-ado ti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipang panunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka di agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo mat iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo, di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sini ka pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kan kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, deto lang ati maitad ko, batsop nga imported. Ay,
pagyaman akaanakan. Sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umay ututangan, nanang. Ti pangibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anakaw. Ngamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urnmong mo nga ada milyonisay. Kat adan Ay wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad anakaw. Haan nga rodan. Idtuya kong tag-business Auntie, adapin minta si balayo Pinadakkel yung matan iti uray lang Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Saynay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne, anya trabaho ni Insan Saynay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni Insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mau. Kasla nurse mo tun, kas jay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wanami Nagbiit nga ron anak kaurnong jay anakaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamungamin ami No, kaya mau de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni Insan Seni. Ta ikarigatak ti manggad balasi utaaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kung kuna, ay kapadasam lata at mapanumutang kan ni Insan mau. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-businessak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaingak nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak tayo dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka tamuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta ija abroad. Ay, hangag pa suday ta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo tirigat trabaho ija abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan akaw. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito ibalay. Ay, marigatan mo'y tanakaw. O sige tag, ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigata na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ija tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan kas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulaw? Kat agbirok tayo Siya kuman ante. Ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, addan tumakitam balasang kaw. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Why? No, kayat na ti agkatulaw. Awan nanti, ibagak to no ada makita.
Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot medical man. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo't ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo to ni insan ko eseni. Nag-forgoden. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-applyak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, bari makaurno nga. Ay, katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da seni, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan ang naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton aji kasinsin ko. O sige, mapanak to di balay da, friend. Ala, si kadaytan ela. Wi, apa nga nakutong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kat, kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklangan no kasapulam ti aglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita. Kabalan pa mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige. Ayaban nak to nga road, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ay kat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Pakilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wenana. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y badoyo ken ni Zeni. Ay, Ela. Pakilabam man da ito'y, Nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasita, mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana. Iso nga ilapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ka. Nagadumo dyan linabaan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa ilay. Ela, balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ayat ti itangtang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalaang ti itang dandakin ka. Sana bale?
Makatulong mo tan, aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayaran na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawad. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim kini Zenny tata. Aggayim kami ngamin idi agkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anak ka. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka? Adda akon Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, kat uwan Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin ta estado ti biyag ta ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman ka ni insan mo Zenny. Jack pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan Sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka no tit ito daatang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan laang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran samot tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag Zenny nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanuktala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya, uy, apay nga may nga hangka nga nag-ananad. Ay lading itag Zenny. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya, ala, apay ngay, kasano da ito yan ngay, kababainan Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya! No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang.
Nasisira pa kiti kwarta day diyang alakay. Naamwandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw da. Ano sa mati machismes? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron na nang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kas ti badum? Inakagisuro na, Zeni. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito'y lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laeng ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kaasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Diyak pala umay makalabay di balayo. Haan. Hana kon nga agpalaba awanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Diyak lang pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. Wen friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya di ko nam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasamak kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapul ang natipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda maitulong ko kan ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam.